يا رب. الجزيرة هيك الطرف الثاني. هاي لما ينزل تم اليوم إجراء ایرو جولة me bi hevrêtiya Birêz Ferhat, سد ميدان alîkarê parêzgarê Helebê û Birêz Xêro Daûd, السيد فرهاد rêveberê Rêveberiya Deverê li Efrînê serdaneke meydanî ji bo kontrolkirina teknîkî ya benda meydankê pêk anî. Ewlehiya bendê hat tiştrastkirin û ji bo nivxandina him rêkarên teknîkî ku nihatên lêkolînkirin û amadekirin serdan hat kirin. Deriyên berdanê niha hatine girtin ji bo kêmkirina herikînê û parastina astekê diyarkirî di benda meydankê de. Ji bo misogerkirina ewlehiya welatiyan û ava di bendê de. Berê hin gotegot derketibûn û xelk tirsiyabûn, em hemûyan piştrast dikin ku rewşa bendê baş e û rewşa depokirinê jî gelekî baş e. Derbarê mijarên avdanî û avavexwarinê de em gelekî bizirar in ku her tim di dirêjayiya salê de vê avê peyda bikin. Em xelkê xwe piştrast dikin ku rewş dibin kontrolê de û baş e bila dilê xelkê rehet be. Sedem bi temamî teknîkî ne, ji bo parastina ewlehiya avahîsaziya bendê ye. Ji ber salên ziwabûnê yên dirêjên ku berê li ser wê derbas bûbûn. Bi bendê re bi awayekî pir hişyarî hat kirin ku bandor li ser heykelê axiyê bendê kiribû. نتيجة فترات الجفاف سنوات الجفاف Niha bi hatina qebareyên mezinên avê re divê depokirin bi qonaxan û bi hişyarî û hûrgiliyekê mezin be. Ta ku Xwedê neke bandorê li laşê bendê neke. وبحذر شديد وبدقة عالية حتى لا يؤثر على جسم السد لا سمح الله û nebe sedema şikestinên mezin û hilweşîna dawî. Em di şopandina paqija teknîkî de ji aliyê kad û endazyarên heyî û komîteyên bendan ve gelekî hişyar bûn. Rewş baş e û niha deriyê ku avê berdide hatiye girtin heta ku pêlekedina avê were li gorî hatinê avdê berdan yan na. يتم تصريف أو لا يعني سووا بحر نظامي سووا شو بس نحن اليوم في زيارة Em إلى îro li benda meydankê ya li herêma Efrînê ne, ji bo ku em li ser rewşa rastî ya bendê û rewşa wê ya teknîkî û xebitandinê agadar bibin. Bi amadebûna rêveberê çavkaniyên avê yê parêzgeha Helebê, rêveberê bendê û rêveberê avê yê herêma Efrînê. Pêkarên pêwîst dê bên girtin ku di berjewendiya pêdiviyên cotkarên herêma Efrînê de be. Ku bi awayekî neyînî jî bandorê laşê bendê û rewşa wê ya teknîkî neke. يعني ناخذ كمان بتبين معنا هلا بعد قراءة تاني بنشوف بنقارب القديمة والجديد انه في ترشيح ام لا قديش نسبة ترشيح بتبين معنا كم سنتي المي طالع يتلامس مع المي بيعطي إشارة زمور وهرو وفدك قوي هوت منطقة مدير منطقة حوزر بيلفر ومدير فرع حلب وفدك موارد بي مدير فرع حلب مدير السادة هوت جسو واللجنة تنفيذي محافظة جهود هبنوجي حوزر بين انه السبب في او في دارخ خيره اما جمل وارد زيادة بمعنى وضمني برنامج تخزين دو لانه جفاف فترة برهابي جفاف الجامعة جسمي سادة جفاف در كاتبي انه ماشي در بك التخزين بي انه جرك على مراحل مرروكي بي اوفي هاوجي نوكو حاليا امي بتوني تخزين ذكر سر مراحل ودار وما اوفجي هرو دوخس كيم كليوني جامعة او بي وان شاء الله جي خيره وبالنتيجة ايماج خدماتي مزارع رجيوني ومزارع جي جرك بمارا حوركن وقت الري وأوفو هدر النار دي سهونا جيجي متابعة كان حركس أو بيجي. وبالنسبة للتقرير الأمم المتحدة هو المفروض لازم يكون عند جاسم سفينة